Pozdrav svima, želim se da vas pozdravim, da vam se zahvalim na divnim porukama koje mi šaljete. Evo danas ćemo da razmišljamo o želji. Kažem da razmišljamo iz prostog razloga što će vam ona ostaviti sada, ovaj video će vam ostaviti dosta prostora i dosta nekih novih pitanja. Možda se nekome neće svidjeti, ali sam sigurna da kogod želi da radi na sebi će o ovome razmisliti, poslušati video nekoliko puta, doći do spoznaje i nastaviti dalje u svom rastu, razvoju i sazrevanju. Ono o čemu želim danas da govorimo jeste želja. Želja je niska frekvencija. Znači, vibracija niske frekvencije je želja. I uz pomoć niske frekvencije nemoguće je doseći visoke frekvencije. O čemu sada govorim? U jednom momentu kada čovjek prepozna da se nalazi na nekom dnu, u jednom momentu kada čovjek odluči i želi da to promeni, aktivira se određena želja. U toj želji da to postigne, preduzme određene korake i određene načine, krene u tom ostvarenju. Kada dođe do tog ostvarenja, javi se ushićenje, javi se ponos zbog postignutog cilja. Osjeti se hrabrost, ja to mogu, ali sve su to niske frekvencije. Sve je to donja skala frekvencija stepena zrelosti svesti. O čemu to govorim? Kada ste postigli taj cilj i osjećali ste se dobro, posle izvjesnog vremena krene da se spušta amplituda dole i počinjete da se osjećate loše. Počinjete da se osjećate loše čak i kad znate da ste sve uradili kako treba. Počinjete da se osjećate loše čak i kad nema u materijalno pojavnom svijetu razloga da se osjećate loše, potaman to i sve ok, sve onako kako, ali unutra je određena tjeskoba, niska frekvencija. Tada počinjete da se pitate šta je to što mi smeta, šta bi trebao da promenim, tražite šta. Glad u vama traži neku želju koja će da bude okidač, koja će da bude pokretač, koja će da da motivaciju, koja će da da cilj, koja će da da svrhu i krećete opet u taj krug amplitude podizanja ka ostvarenju, zadržavanja malo na vrhu, radosti zbog postignutog cilja i onda amplituda kreće dole. I to se u kvantnoj fizici i fizici kaže svaki dot ima svoj antidot, koliko gore, toliko dole i to je jednostavno jedan krug u kome se vrti. Da bi se ostvarile te želje, otpuštaju se razne blokade, menjaju se razna uverenja, primenjuju se razne tehnike. Ja se uvijek vratim i kažem u redu, kako to objasniti jednoj osobi koja živi negdje na vrhu planine, nema internet, nema knjige, pitanje da li je pismena, da li ne pismena. Da li je ona osuđena na to stanje u kom... Pa ta osoba može da ima mnogo veću frekvenciju i vibraciju nego neko ko radi na sebi, pa čak i godinama. Ne određuje to. Na 200 Hz je hrabrost, na 250 je neutralnost. Što volim, što je to premereno i što su to ljudi uradili određenu skalu. Zašto kažem tu neutralnost? To je ono kad čovjek radi na sebi, odvezuje se, otpušta, rešava, usklađuje i tako dalje. I jednom trenutku dođe u jedno stanje gdje je sve neutralno, gdje ga ništa ne dotiče, ali ga ništa ni ne ushićuje. I to su bile faze gdje ljudi nisu znali šta se dešava, pa ajde da se ja vratim u ono prethodno, da opet imam želju da opet nešto stvaram, jer ovo sad nije u redu da ja ne osjećam ništa. Ne, to je samo prelazna faza, prelazni period, ili bi ja rekla početna tačka visokih frekvencija zrelosti svesti i vaše vibracije. To kad se kaže odreci se želje, deluje onako surovo i kako da se odreknemo želje. Ja ponavljam stalno tu moju recitaciju koja je bila početna tačka i moj okidač kad sam ja rekla ništa mi ne treba, ništa mi nije važno, hoću čisto srce da budem jedno sa tvorcem, gdje sam se ja bukvalno odrekla svega. Zašto sam se ja odrekla svega? Ja sam se posle pitala, pa dobro Brankice, mislim i kasnije i porodica i deca i posao i sve materijalno pojavni svijet, tu smo u ovoj dimenziji, sve nešto traži. Šta znam? Ja sam se odrekla ropstva.
I ja sam, moja bić, kad kažem ja, moja nutrina, moje sepstvo, ta sloboda koja je prirodno stanje tog sepstva se budilo i hoće da je slobodno, da ne zavisi od nikoga i ničega iz spoljnog sveta. I tada shvatite, kad krenete da radite, da vi niste ni zarobljeni spoljnim svetom, osim ograničenošću svog uma. Ja sam tada jasno sebi spoznala da neću dozvoliti da manipuliše sa mnom ni po jednoj tački. Ni po jednoj tački. Jer ako imate želju da nešto postignete, imate želju da ostvarite uspeh. Ta želja da ostvarite uspeh za sobom povlači dva straha. Strah od uspeha i strah od neuspeha. Cilj, želju da budete zdravi, povlači za sobom strah da li ćete naći pravi lek, da li ćete imati para da platite taj lek, da li ćete ozdraviti, da li ćete uspjeti, i povlači u sebi strah od bolesti. I onda stalno neke preventive, nešto da se ne razboli. Treba koristiti zdravu hranu, treba se pravilno hraniti. Svaka naša ćelija zavisi od onoga što smo unijeli u naše telo. Ali sa kojim motivom? Šta je osnov? Šta je pokretač? Jedem to da se ne razbolim ili jedem to da bi bio zdrav jer sam zdrav i to je moje prirodno stanje. Isto to vam je za ljubav, isto to vam je za partnera, isto to vam je za dete. Svaka želja povlači za sobom određenu suprotnu stranu. To su niske frekvencije. Zašto niske? Pa zato što na visokim frekvencijama, kad krenete od neutralnosti, kad idete ka ljubavi, radosti, prosvjetljenju i tako dalje, kako je sad to sve nazvano, vi se nalazite u skladu sa sobom i nalazite se u skladu sa kreacijom. A kreacija je stvara. Kreacija u sebi nosi inspiraciju za stvaranje. Kreacija je pokretač, kreacija je okidač. Ona sama nosi sebe i u sebi sve što je potrebno da stvori, sve što je inspirisala da se stvori. Znači, kreacija. Vaše biće je slobodno. Vaše biće je ljubav. Vaše biće je radost, mir. Stvoreno da stvara, da kreira. Bez straha, bez da mora, bez kako, bez šta da otpustim, bez šta da je prepreka. Ono na sebi prepreku nema. Kreacija kroz vas, čim je osvestila u vama, ona u sebi nosi sve elemente koji su neophodni da se to i manifestuje. No, ono o čemu sam sada zaista željela samo da razgovaramo i da razmišljamo jeste o tome da li ste se zakačili i vezali za želju. Želja je niska frekvencija. Potrebno je prevazići želju, odvezati se od želje, osvestiti da znamo jasnu razliku između nas i postavljenog cilja. Osvestiti da znamo jasnu razliku između nas i uma koji se igra sa nama. Ako to ne postigneš, nećete voljeti, nećete sediti, nećeš uspjeti, to moraš. Postavljaju, tebi su blokade, ti moraš da otkriješ tvoja blokada, koja blokada, ova blokada. To se igra sa vama. Osvestite razliku, uđite u stanje sada, uđite u mir, u stanje sada. I pustite da stvaralačka energija prođe kroz vas, da vam prokrči put, da vam raščisti da vam razbistri svijest, da vam pokrene proces sazrijevanja svijesti. Iz te jasnovidosti, kada dobijate inspiraciju, onda to teče. Otpustite strah i grč vezanosti za želju i obaveze da želja mora da se postigne. Možete bez da morate. Vi ste slobodna bića, stvorena da stvarate. Sve vas volim i ljubim, da ne budem